Ovo su vesti Fox televizije. Dobroveče, ja sam Zoran Baranec. Vaterpolisti Srbije postali su šampioni sveta sinoćnom pobedom nad Španijom u finalu u Rimu. To je prva titula naše zemlje pod imenom Srbija, a slavlje u njenu čast prenelo se na ulice svih gradova u Srbiji, ali i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Ovim golom Aleksića u 9. seriji peteraca naša selekcija osvojila je titulu šampiona sveta i iznenadila sve one koji prate ovaj sport. Sa šestoricom debitanata i od tima čiji se maksimum očekuje tek na olimpijskim igrama u Londonu, dobili smo najveći mogući poklon. Na putu do titule pobedili smo domaćina, olimpijskog i svetskog šampiona i na kraju se revanširali Špancima za poraz na startu takmičenja. Slavilo se sinoć na ulicama većine srpskih gradova, ali i u Banja Luci i Herceg Novom. Kao po običaju, tiho ispraćeni, vaterpolisti su bučno dočekani. Uz trubače i pesmu prvo su se pozdravili sa najmilijima, a zatim ispunili dužnost prema medijima i navijačima, još uvek i sami iznenađeni svojim uspehom. Smatram da smo odradili stvarno nevjerojatnu stvar. Tek kada se vidimo u ovolikom broju ovde danas, shvatim koliko smo stvar uradili, kako smo bili ispraćeni i put kojim smo došli do svega ovoga, sigurno da raduje svakog od nas. Zlato u vaterpolu bilo je za Srbiju treće na šampionatu u Rimu. I uz srebro Čavića, Srbija je 6. nacija po uspešnosti. Kada se uzme u obzir broj stanovnika, a tek broj bazena koji rade, ubedljivo smo prvi.